Amsitoda Jante Hills, Negasmi the one year chairman was CM Yonga District Council. Ewa CM yang meeting the yo etang ke jing talk to CM. Pensiang han idi ki kenten, the pensiang how deputy CM. The kijing yang to wa hagini gisni katni the bon palat kini kari dakha. Ki kari dakha kinon tribal. Kiwa ki wakamai wa the capture look ki transportation box. The capture look kamtam sini cha lungchno chadauki ki wato uyo dai ki local tribal yang uyo uya kamai u start tip ikon yu chaina kamte kini ki karilakar da himlut ki da capture lut ki kan ni da pensyaw yau diptisi kan te kamte kini us nagaliang yang usian bau diptisi kan da assure iwa nagaliang office le ule lo iwa mkam wa melat ko kemudian kijing kikot kisah ki procedure buyo mau kamai ke sini dan ida tepat mau penduna ya kini kari trading license ni dia penduna dong yo hilang kamte ida kerpa dari deputy CM ya ile yu ya kreklang yu ye pembiang egeni ji the sakawi kejing nga kawo kerpa ya ki local tribal yang iwa nhoi ya le benefit transaction tu. Iba kani ga kom le benefit di kakta go ya I go bon ulang. Kam te kapat ya pi waro ki kasi jantia mohoi de le benefit di elat wa ki lokal wa to yo ki yo ge ya ki. De sagawi kam ga gani ga sarkar yang kami khalaya le kada ego scheme wa ong go one time settlement scheme wo penthme lo igi kot kisah yang I waro. Lada MM kan wada capture ki dakar ya ke ki kan kamno ye biang an isu den wada deb yu him ni scheme wada APE penthme pakar karo kamte to ka sarkar Meghalaya le ka sarkar district council le ki association of fair ki pajba yarap lang ya krek lang yu ya yo ki barok salamsa dewa penduna gini kari dakar kita tu ko operasi sepi baik-baik waro boleh semua